Pemirsa Pemargi nuju ancang 100% vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK ring Kabupaten Tabanan, Kantun Ngulengang ring 500 petang dasepat ukud. Anutin saking data Dinas Pertanian Tabanan, kauningin populasi sasaran vaksinasi PMK, kantos langkungan petang dasa talian ukud sane akehan soroh sampi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan Gede Eke Parte Ariana ngawadarang. Pemargi vaksinasi PMK sampun tambis nagingin anceng 100%. Santukan anutan saking data provinsi sane kanggen dasar. Ring sejeroning ngemargiang vaksinasi PMK. Tabanan kauningin wantah mahasiswa 500 petang dasa 4 aukud. Tur katar kayang sida puput ring ukune wangkin. Petugas ringgalai mangkin wantah muatang antuk nyelehin kawentenan ternak. Miwah ternak duen kramo ring suang-suang camatan. Sane luput ring pemargi sedurungnya nih asapun punika taler. Vaksinasi PMK sane kleksnayang ingi punika tahap siki tahap kalih mewah booster manut Eka Parte. Jadi astun warsane mangkin vaksinasi PMK sampun manggih 100%. Nanging pari kramo inucap kantun ngelantur kemargiang ring warsane sane jagirau. Tujuannya nih antuk ngepasin sapisanan mebasang wewidangan irika saking penglalah kasus PMK. Punika mawinan muatan pemargi vaksinasi selami kalih warsene. Tur nenten kepanggih ring warsene punika. Asa punika taler warsane mangkin anceng PMK ring Kabupaten Tabanan. Akehang uleng ring sorah ternak sampi. Duen kramo santukan akeh sane kadol raris wenten vaksinasi PMK miwah soroh bawi miwah atos manik bisnis Bali.